kumva radiyo ijwi ry'Amerika tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru i Washington DC. Muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma. Amakuru yacu turahera ku yo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera saa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Amakuru yo mu karere turehere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu mpera z'icyumweru dushoje amashyirahamwe y'abagore yo mu burasirazuba bw'icyo gihugu yakoresheje imyigaragambyo mu ntara ya Kivu ya ruguru. Bari bazinduwe no kwamagana amabi yo gufata abagore ku ngufu yabaye intwaro y'intambara. Inkuru ya Jimmy Shukran Bakomera, Igoma. Ayo ni amajwi y'indirimbo aba bagore baririmbaga ubwo bari mu myigaragambyo mu mujyi wa Goma. Ni amashyirahamwe atandukanye y'abagore yo mu ntara ya Kivu ya ruguru mu myigaragambyo yatangiriye kuri rond-point ya Instigo mu muhanda mugari uva mu mujyi rwagati werekeza ku biro bya guverineri w'intara ya Kivu ya ruguru. Mu myenda y'umukara, abandi mu bigunira, aba bagore bavuga ko batewe impungenge n'ihohoterwa ry'uburenganzira bwabo mu duce twibasiwe n'intambara, harimo teritwari ya Masisi na Rucuru. Aba kandi bari bafite impapuro zanditseho amagambo yuzuye agahinda agira ati: turambiwe ubwicanyi bw'abasivile muri Kongo, turambiwe ifatwa ku ngufu no guhohoterwa kw'abagore, turambiwe ubujura bw'imitungo kamere mu gihugu cyacu. Tshisekedi, gira bwangu ugarura umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Aya mashyirahamwe arimo Mwanamke Sujaa, Sauti ya Mama Mukongomani n'andi atandukanye yari yitabiriye imyigaragambyo, avuga ko kuva aho intambara zuburiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abagore 25,000 bamaze gufatwa ku ngufu, abandi 50,000 bakaba barakozwe n'ibikorwa by'ihohoterwa bitandukanye. Aba bagore bavuga ko ibi biterwa n'umutekano muke ukomeje kwiganza mu duce dutandukanye two mu burasirazuba bw'igihugu. Uyu ni Madamu Pasi Mubalama, umuyobozi w'ihuriro ry'aya mashyirahamwe. Si kama vile wa mama hatupendi vita, kwani sote tunajua. Mu by'ukuri abagore bo muri Kivu ya ruguru ntabwo dukeneye intambara habe na gato, kuko intambara zahitanye abantu bacu cyane. Abagore twafashwe ku ngufu, kandi ibyo byose biba guverinoma yacu irebera, nta kiri kubikoraho. Abagore bagera ku 25,000 bose bamaze gufatwa ku ngufu, abenshi muri bo bakaba bagaragara hano muri Kivu ya ruguru. Ibyo bidutera agahinda cyane rwose, niyo mpamvu uyu munsi twahisemo kuza ahangaha ngo tubwire umukuru w'igihugu ibibazo duhura nabyo, kuko ifatwa ku ngufu ry'abagore 25,000 ni ibibazo birenze. Karibu 25,000. Aya mashyirahamwe avuga ko leta ya Kongo ikomeje guceceka cyane ku birebana n'ibikorwa by'ihohoterwa rikorerwa abagore. Barasaba Perezida Felix Tshisekedi kurangiza imitwe yitwaje intwaro iteza umutekano muke mu banyekongo, bityo bikagabanya izamuka ry'imibare y'abagore bafatwa ku ngufu. Mwanamke anateseka, anabakwa, anauawa. Abagore bo muri Kivu ya ruguru bafatwa ku ngufu, babayeho nabi, baricwa n'ibindi bibi byinshi bakorerwa, ariko ibyo byose guverinoma nta kibikoraho. Kuza ahangaha ntabwo bisobanuye ko turi mu mukino, oya rwose, ahubwo twaje kwerekana agahinda kugira ngo abayobozi babishinzwe bave mu byo barimo, bibatesha umutwe, ahubwo bite ku mugore w'umukongomani, cyane cyane umugore wo muri Kivu ya ruguru, kuko turambiwe ubuzima nk'ubu ngubu. Amarira ni menshi cyane kuri twebwe abagore. Kama nabo bataona vrema imachozi ya bamama. Iyi myigaragambyo yakomereje ku biro by'ubuyobozi bw'intara ya Kivu ya ruguru, aho bashikirije ibaruwa yari igenewe umukuru w'igihugu Perezida Felix Tshisekedi igaragaza agahinda batewe no kubona ibikorwa by'ihohoterwa byiyongera. Umuyobozi w'intara General Peter Chirimwami yabasezeranyije ko ubutumwa bageneye Tshisekedi buza kumugeraho vuba byihuse. Muri bo kandi harimo abagore b'impunzi bahunze baturutse mu teritware za Masisi na Rucuru. Umwe muri bo twavuganye ni Madamu Niyonsaba Joseline, wahunze aturutse mu gace ka Kirorirwe muri sheferi ya Bashali. Afite agahinda kenshi aterwa n'ibibera mu gace yaturutsemo. Impamvu turangaha twaje kuririra ubukuru bw'abayobozi. Twewe turi impunzi ariko turateseke cyane, kuko mu nkambi ntabwo tumerewe neza. Twahuye n'ibibazo byinshi bitandukanye. Ababyeyi turabakwa byo bita ngo ku ngufu cyangwa se gukoreshwa imbonano mpuzabitsina ku ngufu. Turukurira cyane kubera abana bacu ntibakiga, n'abana bacu b'abangavu bari kwiyahura ku bagabo kugira ngo bahereze udufaranga dutoya barebe ukuntu babaho.
vrema turukurira guverinoma cyane itwumve kubera turatesetse cyane turi gusaka amahoro tutahi iwacu. Muri iyi myigaragambyo kandi ijwi rya Amerika yavuganye na Madamu Furaha des Anges, umwe mu bagore bahunze imirwano. Uyu ari mu bafashwe ku ngufu ubwo yajyaga gushakisha ibimutunga hamwe n'umuryango we. Yatangiye atubwira uko byamugendekeye. Twageze n'Igoma na mafaranga dufite nda mwenda tugira tujya gutashiriya mu parake nimbari shove n'inyakagina tucangaya abasore bafite amambunda n'ibikoni baradufashe twari twiruka tuvuye Masisi tugeze mu nzira abasirikare baradufata bakakuraza imbere y'umugabo wawe n'abana bagakura imyenda bakakuraza umugabo wamuziritse hariya. Sinzi nima twavuga iki turi gusaba ku perezida wacu w'igihugu amenye ko aratugenza nimba aratugarura iwacu nimba turajyahe ndahandi ho tufite. Uretse we hari n'abandi bagore bavuga ko bahohoterwa cyane bakoreshwa imibonano mpuzabitsina ku ngufu bizezwa guhabwa ubufasha abandi bajya gusabiriza mu ngo z'abishoboye hagati mu mujyi wa Goma. Mu mwaka ushize w'ibihumbi 2023 raporo yasohowe n'ishyirahamwe ry'abaganga batagira umupaka Médecins Sans Frontières ishami rya Kivu ya ruguru yemeje ko abagore bagera kuri 70 bahunze imirwano bafatwa ku ngufu mu cyumweru kimwe. Icyo gihe MSF yasobanuye ko abafatwa ku ngufu batabona ubufasha bukwiriye buturutse kuri guverinoma ndetse n'abafatanyabikorwa bayo. Amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu ndetse n'ayita ku bagore muri Kivu ya ruguru akomeje guterwa impungenge n'ihohoterwa cyane rishingiye ku gitsina rikorerwa abagore mu burasirazuba bwa Kongo kuva aho imirwano yuburiye. Jimmy Shukrani Bakomera, ijwi rya Amerika, Igoma. Tujye mu Burundi, umushinjacyaha mukuru wa Repubulika atangaza ko yafunguye iperereza ku bwicanyi bwahitanye abantu 29 mu Gatumba na Gihanga mu ntara za Bujumbura na Bubanza mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize no mu kwezi kwa 2 k'uyu mwaka. Aburega Red Tabara kandi harabyita ibyaha by'iterabwoba. Pierre Claver niyo nkuru nibyo tubwira. Ivyo bitero byose uko ari bibiri vyemanzwe n'umuhari w'abagwanyi Red Tabara. Aba nibo umushikizamanza kizigenza wa Repubulika Leonard Manirakiza yitwariye muri parike nkuru y'igihugu. Biragaragara ko abo bicanyi b'iterabwoba bahurikiye mu muhari w'iterabwoba Red Tabara atakine barondera atari kugandagura abenegihugu atari abasirikare aho bishe abana n'abenegihugu batari ubagwanya. Kibabaje gusumba nuko mu gitero izo nkwe z'ikibi zigira iterabwoba zagize iburinga zagandaguye umuryango wari wibereye mu kigandaro ziba zikwegeye kwagirizwa icaha kibi cy'agahomerabunwa mu gushira mu kindi kigandaro abari basanzwe bagandaye. Ubutungane bw'u Burundi burasubiye kwiza abarundi bose ko atako butazogira kugira abakoze iryo bara abo babikoranye n'abagize ico baterera kugira ivyo vyaha bikogwe bafatwe bashengezwe imbere y'ubutungane hanyuma bahanwe bimwe vy'akarorero. Ibitigiri vy'abiciwe muri ivyo bitero ntibihurizwako. Umuhari Red Tabara wemeza ko wisha abasirikare n'abapolisi 16 gusa. Yamara leta y'u Burundi yemeza ko abishwe muri ivyo bitero ari 29 harimo abajeje umutekano babiri. Aha niho umuhari Red Tabara uhera uvuga ko utemera amatohoza n'ubutungane bwa leta bahanganye. Kuri mikro y'ijwi ry'Amerika Patrick Nahimana avugira uwo muhari ariyamiriza iyo nzira y'imitahe mpuzamakungu leta yafashe yo gukemura amatati y'intambara. Nta muntu n'umwe atazi ko mu Burundi ataba ubutungane bwigenga buriho. Ivyo mukuru w'igihugu ntasiba kubivuga. Ntibuhava rero bwigenga uyu munsi. Nico gituma ivyashikirijwe n'umushikirizamanza mukuru wa Repubulika bitaturaba. Twebwe amatohoza yigenga dusaba kandi tuvuga n'amatohoza adahengamira ku ruhande rumwe canke urundi. N'amatohoza yokorwa n'umugwi utobugizwe n'abarundi gusa. Dushaka umugwi twumvikanyeho woshigwaho n'amakungu tugaheza tukawusigurira neza. Nayo ivyo kutwita amazina yishakiye ivyo nta kintu na kimwe bivuze.
twateye ibirindiro vya gisirikare. Rero twe n'abanyagihugu twagiye kwica, ntitwokwica abo turiko turagwanira kubohoza. Umushikizamanza mukuru wa Repubulika ntiyerekanye amazina y'abarungikiwe imitahe mpuzamakungu y'ubutungane abaribo, gusa yasiguye ko arabarongoye uwo muhari. Ico bikoze hasanzwe hariho iyindi mitahe ibiri ibiro vy'uwo mushikizamanza mukuru vyarungikiye umunyepolitike Alexis Nduhije. Parike yavuze ko ariwe arongoye uwo muhari Red Tabara. Bamwe mu banyepolitike b'abarundi nka Leonce Ngendakumana wo mu mugambi wa Nyafrodebu yagiye mu biganiro yarusha byahagaritse intambara mu myaka y'ibihumbi 2000, abona ko umuturama ari biganiro vyohuza izo mpande zihanganye. Twaraciye mu ngorane nyinshi muri iki gihugu zirimo n'ingwano uko nyene, harigeze kuba mbere igihe hari imigwi indwi igwana n'igisirikare cya leta. Turaganira turasha ku masezerano y'Arusha ashira imbere ibiganiro. Ayo sezerano y'Arusha yategetse yuko umuntu wese azoba afise ivyo akingira canke ivyo asaba canke ivyo yipfuza ategerezwa kubicisha mu nzira y'ibiganiro, kuko twasanze inzira y'intambara abantu bagapfa cyane ugasanga hariko hapfa abatari muri izo ntambara nk'ugwaruka, abana bakiri bato n'abakenyezi. Ni kuki leta nabo bavugwa ko batera batokwisunga iyo nzira yo kuganira bakagomba gusubiza igihugu cacu mu maganya mu marira? Ico bikoze umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ntabikozwa. Mu kiganiro aheruka guha abanyagihugu n'abamenyesha makuru mu ntango z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka ari mu ntara ya Cankuzo, Perezida Ndayishimiye yavuze ko ataco boganira n'uwo muhari umugwanya na leta yiwe. Jesse numva nk'ubu bosabiki ngo kugandeke kwicura uyoya ngo mpiki bwira ico kintu. Iyo baba bashaka ivya politiki baja kurondera umukuru w'igihugu, baja kurondera umushikiranganje kuko ababereye mu kibanza, mugabo baja kurondera umuntu atana kimwe bava. Iyo baba bashaka basi bavuga bati turakeneye igihugu ku nguvu, bari kuvuga bati tugende dutere igisoda n'igipolisi hanyuma tubaneshe duce dufata igihugu. Mugabo murabona ntavyo bagira, baja kwica. Birateye isoni. Uburundi bwagiriza u Rwanda kubika no gushigikira uwo muhari, u Rwanda nabwo rukavyamirira kure. Yamara uwo muhari igihe cose ugaba ibitero ku bice biri ku mupaka w'u Burundi na Kongo, ndetse wemeza ko ariho hari birindiro vyawo. Icongeye ko amasoko y'ijwi ry'Amerika yemeza ko u Burundi bwarungitse batayo y'abasirikare baringa 1000 mu misozi miremire yo mu ntara ya Kivu y'Amajepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurondera no kubuza uwo muhari gutera Burundi. Pierre Clavin Nkuru ku bw'ijwi ry'Amerika. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Tugeze umwanya w'ikiganiro Ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda. Iki ni ikiganiro Ejo. Turabasuhuje mwese mukurikiye radiyo ijwi ry'Amerika yumvikanira ku murongo w'104.3 FM. Rizera mukomeje kugubwa neza aho muherere mu bice bitandukanye by'isi. Uyu ni umwanya w'ikiganiro Ejo mutegurirwa kandi mukanagizwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Ubuzima bwo mu mutwe ni inkingi ikomeye y'ubuzima bw'ikiremwamuntu. Ubuzima bw'umutwe kandi bugira aho buhurira n'uburyo dutekereza, uburyo twiyumva ndetse n'uburyo dukora ibyo dukora. Gusa ubuzima bwo mu mutwe nubwo ari urufatiro rukomeye rw'ubuzima bwa muntu, rimwe na rimwe bitewe n'impamvu zitandukanye hari igihe bugira ikibazo cyangwa se ibyo twakwita uburwayi bwo mu mutwe. Rimwe na rimwe uburwayi bwo mu mutwe umuntu amenya ko yaburwaye, ubundi nabimenye bikamenywa n'abo bari kumwe kuko we atabasha kubyibonaho. Akenshi hari ababigaragaza mu marangamutima, ibikorwa ndetse n'ibindi bitandukanye. Nubwo ibitera uburwayi ari byinshi, gusa bamwe mu baturage ntabwo bazi ibimenyetso by'ibanze bigaragaza umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe ndetse kandi n'uburyo yakwitabwaho mu gihe yatangiye kubigaragaza, bityo ugasanga wa murwayi yitaweho bitinze atakibasha kuba yakira. Mu myemerere nakira mugenzi wanjye Manishimwe Noel atugezeho byinshi kuri insanganyamatsiko kugira ngo tubashe gusobanukirwa. Kurwana mbese kugenda usakuza, ashobora kuzana ibindi bimenyetso by'uko ashobora kuba
arashobora kurwara ibibyimba mu mutwe. Ni bamwe mu baturage b'Igahara mu burasirazuba bw'u Rwanda twaganiriye bagaruka ku byo bumva byagaragaza ko umuntu babana ari kugenda agira ibimenyetso biganisha ku burwayi bweruye bwo mu mutwe. Arashobora kurwara ibibyimba mu mutwe, bya bibyimba byo mu mutwe bigakora ku bwonko, agatangira kujya yigenda yivugisha utugambo duke duke, ya magambo akazagira agakura. Kugira agahinda gakabije no kuba nyine ukora ibikorwa bibi. Ashobora kugenda uko nayo kugenda ibintu byose afashe, ari gutoba icyondo, ari kurya ibintu bidasanzwe, ari gutoragura imyanda. Hari ukwibagirwa, hari ukugenda yivugisha no kuba atagira kuba yasinzira mu ijoro. Hari n'abavuga ko badashobora kubimenya nk'uyu mubyeyi. Oya ntabyo tuzi, oya ntabwo ubuse wamenya icyo umuntu atekereza mu mutwe we. Byatumye tunyarukira mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali tuganira n'umuganga w'inzobere mu bijyanye n'ubuzima n'ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe, akaba n'umwarimu muri kaminuza. Ni Dr. Rutakayire Bizoza. Aratubwira ibimenyetso by'ingenzi buri muntu asabwa kumenya akaba yabasha gutahura ko umuntu atangiye kugira uburwayi bweruye bwo mu mutwe. Ari ibimenyetso byinshi bigaragaza uburwayi bwo mu mutwe bweruye. Cya mbere ni ukumva amajwi adasanzwe. Umuntu agatangira kuvuga ko arimo kumva amajwi y'abantu cyangwa inyamaswa abandi batumva. Icya kabiri ni ukubona amashusho adasanzwe, amashusho abandi batabona, bikamutera kutangira kwiruka, kwihisha, kugendagenda ku misozi. Hari n'igihe ashobora kwihagararaho agatangira gukubita abantu kuko atekereza ko bashaka kumubwira nabi, mbere ko bamubwira nabi nawe agatangira kubakubita. Hari igihe ashobora no kumva muri we ko ari umuntu ukomeye cyane, ko ari umuherwe, ko yavumbuye ibintu, agatangira no guhanura ariko ubuhanuzi butari bwo budasora. Buriya burwayi rero hari igihe ashobora kukutajya akikingirana, ugatekereza ko arimo kwiriza, niba ari umukristu cyangwa umuyisilamu, ari mu masengesho kwiriza, kandi yamaze gutangira kugwara. Hanyuma bikaba ngombwa ko ababyeyi bamuzana mu bitaro. N'ubundi bwoko bw'indwara indwara yo mu mutwe yeruye bita ebefreni. Kenshi umuntu ntabwo akaraba, ntabwo aganira n'abandi, uzamusanga kenshi yambaye imyambaro myinshi ariko itameze neza, idafite isuku. Iriya ni ebefreni. Ibyo byose se biba byaturutse ku ki? Nshobora kubyuka cyangwa nkifata denku nkahita ntangira kugaragaza ibyo bimenyetso, biba byatangiriye ku ki? Birashoboka ko bishobora kugufatira ahantu hose, no ku kazi, no mu isengero, ahantu hose bishobora gutangira, ariko biba bifite amateka. Haba hari ibintu byabiteye, kandi ibintu byabiteye buriya bitangira kure, bitangira umwana akiri mu nda. Ni izihe mpamvu zituma ibyo bimenyetso by'uburwayi bweruye bwo mu mutwe bigaragara? Dr. Rutakayire Bizoza nizo akomeza agarukaho. Urugero rw'abana bari mu nda ya mama babo mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi 94, bo ntabwo babonye jenoside, ariko mu nda iriya trauma, iriya ihungabana yageze ku babyeyi babo yabagezeho. Kandi mu bintu bishobora kuganisha kuri schizophrenie cyangwa indwara yo mu mutwe yeruye, ariho na psychotrauma. N'ibindi bintu bishobora kumubaho akiri mu nda ya mama we. Niba papa we par exemple yatereranye mama we, kariya gahinda kakagera ku mwana, nyuma umwana akakura akagabura n'ibindi bibazo. Ibindi bibitera ni amakimbirane mu rugo. Ikindi kibitera ni ibiyobyabwenge bitandukanye, inzoga nyinshi, akamogi, mugo, icyo bita morphine cyangwa heroine, cyuma, inzoga ifite ubukana, kokayine, amfetamine. Ari n'umurage, icyo benshi bita karande. Bamwe bakatekereza ko ari karande umwuka, ariko twebwe kenshi dutekereza kuri karande mu maraso.
mu maraso muri genetics kuko ari amafamiye uzabona ababyeyi muri famiye abantu benshi barwaye iriya ndwara yo mu mutwe yeruye. Uriya murage rero wo mu maraso uva mu maraso nawo ushobora guhura na ziriya fagiteri zose navuze zikaganisha ku ndwara yo mu mutwe yeruye no kubura urukundo ukiri muto, currency of love. Mu nama zitangwa zo kwirinda uburwayi bweruye bwo mu mutwe harimo ko abantu babana mu mahoro, abashakanye bakirinda amakimbirane, kwiga kunyurwa, kugira umuco wo kubabarira no kugira umuco wo gusaba imbabazi, kugira umuco wo gukora siporo kuko ngituma havubuka umusemburo witwa serotonine mu bwonko ufasha umuntu kumererwa neza, kugira umwanya wo kwisanzura no gusabana n'abandi no kwirinda ibiyobyabwenge, kandi uwatangiye kugira bya bimenyetso akagezwa kwa muganga hakiri kare aho kujyanwa mu byumba by'amasengesho cyangwa mu bavuzi ba Kinyarwanda. Inzobere mu buvuzi bw'indwara zo mu mutwe zigaragaza ko ubu mu Rwanda umuntu wagize uburwayi bweruye bwo mu mutwe agejejwe ku gihe ahatangirwa ubuvuzi, agakurikiranwa uko bikwiriye hakoreshejwe imiti yabigenewe, agakurikiza inama agirwa na muganga, uwo murwayi ashobora kuvurwa bya bimenyetso byose bigakira mu kwezi kumwe, ubundi akaba yasubira mu buzima busanzwe, wenda akaba yakomeza gukurikiza za randevu aba yahawe zo kuza mu biganiro cyangwa gukurikiranwa mu bundi buryo. Nk'uko bigaragazwa n'ibitaro bikuru byita ku bafite indwara zo mu mutwe bya Caraes Ndera mu mujyi wa Kigali, ubu ku munsi umwe hakirwa nibura abarwayi bagera kuri 300 barimo ababari bashya n'ababa baje kuri za randevu bivuza gusa uburwayi bwo mu mutwe bweruye twibanzeho muri iyi nkuru bita schizophrenie mu rurimi rw'Igifaransa. Raporo y'ibitaro bikuru by'indwara zo mu mutwe bya Caraes Ndera igaragaza ko amezi 12 y'umwaka wa 2022-2023 yarangiye muri ibi bitaro abarwayi b'uburwayi bweruye bwo mu mutwe bagera ku bihumbi 42 aribo byakiriye benshi ku bwiganze bwa 44% by'abarwayi bose hamwe byakiriye muri uwo mwaka basaga ibihumbi 95. Nta buzima bwiza bw'umubiri budafite ubuzima bwiza bwo mu mutwe. Nitwa Noel Manishimwe. Bakunzi bacu rero mutubwire, ese kuri wowe wabasha gutandukanya ibimenyetso by'uburwayi bwo mu mutwe no guhangayika kuri wo muri iyi minsi? Muraza kutwandikira munyuze kuri nimero yacu 0728 02 82 mu gihe kandi muri kohereza ibitekerezo byanyu reka twumve agace ka 11 k'ikinamico yitwa Tambagira utekanye. Reka dukurikire. Duherukana Damas asaba Nkurunziza kumushyingira umukobwa we Dorcas mu rwego rwo kumwishyura amafaranga ye yamuhejeje. Nkurunziza akabyemera, ariko kandi na Dorcas yiyemeje kugira icyo akora kugira ngo ihohoterwa nyina Anna Maria akorerwa na se Nkurunziza rihagarare. Ubu bimeze bite? Nimukurikire umukino. Abahano mwaramutse neza. Yego ndi hano munsi y'urugana Maria. Yego wizindiye koko. Ubwo byari kugira ngo ntagukangura gusa cyangwa ubare utankangura se narinzi kuza. Nzindiwe n'abahinzi banjye da. Burya mbere yo kujya mu mirima banyura nkabagakoma bakabona kujya guhinga. Urumva ko nagombaga kuzinduka kugira ngo basange cyaye ntabakerereza. Ese mama abandi shenge barahiriwe. Ubuse abantu bahinga n'indasanya bo. Ntabwo natuma bahingana inzara. Nanjye ntibarahiriwe. Yewe Christine ndakumva. Mbabarire kuba cyagiye naragiye ubwazahene ngatinya kukugaruka imbere kandi narakweretse ko nshaka akazi. Ahubwo se byakugendekeye bite? Uzi ko narindi hafi kuza kukureba ngo ndebe niba warabaye amahoro. Nabaye amahoro biraho nyine. Ngaho se nyerekaho mpinga. Wenda nge icyo gikoma rwose ukihorere. Wabanye ariko ko naje niteguye akazi. Anna Maria rwose ntukansetse. Ngaho zaniye soka mazo nkurikire nkereke. Reka Christina ntubone nashama tugiye guhinga ngo ugire ngo nukubikunda. Yego wenda ndabikora kuko ntaho nize ntunzwe n'isuka. Ahubwo nugukubitiriza hose kugira ngo ndebe ko naziba icyuho cya Nkurunziza. Anna Maria. Nubwo bimpisha
ariko ndabizi neza nkuru nziza arakuzengereje nabihagararaho ndabeshya. aha Christine iby'umugabo wanjye tubyihorere, nyihera akazi mbona igitunga urugo ibindi nahanya agasani, naho umwana w'umuntu we ntabyo yashobora. none se namare ndakumva, niba atari ibanga niki cyatumye nkunga ikibazo nakubazaga ubushize ubwo twahuraga ufite uruguma mu gahanga? wagiye nkumpisha ikintu narabibonye pe, kandi mbabona utanasobanukiye biri kukubaho. nicyo kiri kuntera ubwoba. uzi ko hari benshi bakomeza guhishira ibibazo bafite bakarinda bicana. umugore akica umugabo we cyangwa umugabo akica umugore we kubera igihe baba bamaze bacecetse nk'uko kwawe, koko batanasobanukiwe biri kubabaho. koko uyihangane, ariko ibyo urabimbariza iki koko Christine? ihangane ihangane mama, nyine ihangane sha, ihangane pe. urabona reka nkuzanira amazi. ese Patrick, Karame, ko mbona igicumbagira imvune iracyakubabaza cyane? irambabaza cyane za ariko uko akaguru nkagendesha bigenda bimenyera. kurara ubanza iyo nini bikangakomeza kuryama mu rugo nk'uko sisita bimbwiraga. bari kuzamuraho sima narahinamiranye. erega uzi ubwenge. reka nta bwenge. waba ese ari umuhangayiko w'amasomo n'amakayi yanjye sha. cyakoze gusa ikibazo nsigaranye kandi gikomeye ni kimwe. ni ikihe se Patrick? noneho cyo niteguye kugufasha pe. byibura nica ikintu cy'uko ntawabashije gukurikira neza ibyo twize udahari ngo ngusobanurire, bigatuma kubona ugusobanurira bikugora. ntabwo wabishobora, n'ikindi rero kiracyakomeye. pfa kumbwira wenda ninanirwe. nyine utancumbagira noneho nagerekaho kugenda gahoro, bituma nambuka iwacu bwishe nkajya kugera iwacu rwose umutima wamvuyemo, kubera ubwoba bwo gutinya abanyamuhire tudahuje umutima cyangwa abanyagatako bandegera mu nzira. nakubeshya, hari ubwo mba numva n'ishuri narireka rwose, abanza ngakira ku buryo hagize ushaka kumbangamira nawe nuko niruka. yawe ibyo byo ni ikibazo pe, kandi gikomeye cyane. gusa nabyiyemeje mbere ko ubufasha ukenera ngomba kubuguha. gusa ariko kurumva mfashe ikiza. nzajya nguherekeza. nguki? subiramo ibyo uvuze za. nzajya nguherekeza utwaze amakaye, kuko kugenda urwana n'imbago n'amakaye nabyo birakuvuna pe. yo mana yanjye, ubwo se mu kugaruka uzajya unyuraho za. nzajya nirwanaho nshaka inzira ncamo, ninshaka nzajya nshize ubusamo, ariko byibura ntayo nizeye neza ko ugeze mu rugo amahoro. za karaba kugura nzajya nguherekeza Patrick, kandi byoroshye kuko uko wakwiruka uhunga baguteze isi ko nakwiruka. mwumva njyewe sincumbagira, nanasesera mu bihuru cyangwa ngasimbuka imikino. mana yanjye we zahabu we, urantunguye rwose. umbereye umwana mwiza bitavuga. nabyiyemeje yewe sinshidikanya ko n'urugamba ngiye kurwana utazarumfasha. kandi Patrick, nibutse ibintu utarangije kumbwira. ibihe hariya? ngaho bindangirize rero. cyakora Patrick, uzi ubwenge na kiyamungu. uzi ko bisobanuraga simbyumve. nibyo nari ntangiye kugusobanurira, cyatigisa kita kiduca mu ijambo. urumva twakinjira muri iriya gurupe y'urubyiruko, maze tukababwira ko dushaka kubajoyininga. none urabona bo ko bakunda kwibanda cyane ku mikino y'umupira n'ibintu by'imbyino cyane. twebwe noneho tukazana ibintu bya debate. urabona twebwe twazana gahunda ya debate, ubundi noneho tukababwira ko twebwe tuzibanda ku kuganira ku ngingo z'ibyo duhura nabyo mu mibanire yacu ya buri munsi, mbese tukajya tujya impaka nyine zubaka. none se Patrick, ubwo ibyo byo kujya impaka koko twazashiduka barwanya mwana? wapi, ntabwo barwana. ibyo bya debate nabyo bigira amategeko yabyo burya. ntabwo ari ugupfa gukina. mbere yuko batangira kudibetinga hari ibyo babanza kubasobanurira bijyanye n'amategeko ya debate. gute se? ibyo byo tuzagenda tubyiga. ndumva bigoye pe. oya ntabwo bigoye. ntabwo urugero rwo kubanza gukora ubushakashatsi kuri topic tugiye kujyaho impaka, wenda kwiga gutega amatwi, ibintu nk'ibyo ngibyo. uzi ko ngize amatsiko we. reka tubitangire wowe gusa uzabona uburyohe bwabyo. nanjye bakiyongera narashyushye shaho. harya ngo ni club ki? ni debate club. wa mwana uzi ubwenge pe. shakora ha pe. nshuti bakunze b'ikiganiro ejo, burya akaryoshye rigora mu itama. turi kugana ku munsi w'ikiganiro cya none cyagarutse kutamenya ibimenyetso by'uburwayi bweruye bwo mu mutwe.
twumvise abaturage b'Igara mu burasirazuba bw'u Rwanda twaganiriye bagaruka ku byo bumva byagaragaza ko umuntu babana ari kugenda agira ibimenyetso by'uburwayi bwo mu mutwe. Twumvise kandi na Dr Rutakayire Bizoza watuganirije ku bimenyetso by'ingenzi biranga umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe, aho yatubwiye nko kumva amajwi adasanzwe abandi batumva, ndetse kandi no kubona amashusho abandi batari kubona, ndetse n'ibindi bitandukanye yagiye atubwira. Nshuti rero bakunzi b'ikiganiro ejo, tugeze ku musozi w'ikiganiro cya none. Nshimiye buri wese wagize uruhare kugira ngo iki kiganiro gitambuke, by'umwihariko Mizero Crispe wari ku buhanga bw'ibyuma, ndetse kandi na Nadine Uwamahoro wari uhagarariye iki kiganiro. Namwe mwese kandi twabaye mu kiganiro cya none ndabashimiye. Ikiganiro ejo cyo nakagaruka, mwari kumwe nanjye Kareme Patrick, naho ubutaha. Inshuti muduteze amatwi, mu masegonda make turaba tugeze ku isaha 12, umwanya mukurikira ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru. Mwakoze mwese kubana natwe kuri mikoro.